ahitwagera ku kirumbi yarebi twashanga abatura bacuramirirwe buri omara kushura muriranwa kureba yabakiriyo batunuke kutugira ngo eshatu batire birerengere. Mbe ndi omuntu ni abana babiri omwe emyaka 2 n'amezi 2. Kumbe ndyaho ndi omuryango abana mbatiye omukishenge naza kura nahure nyuma enju netetemo. Kuza yonshanga enju yimuka amabati gimukene emiti yago gagwa hansi omwana obo ashitamira ashitanda yimuka. Ekigwerezo cy'umuyaga mwabaze bwashesha izoberi obumuyaga gutire byanga bishike byarukika 10 eyo anje nto wanje tine kisigireyo emtumbe gwire nabwa muhogo bwakuka intoke zona zahiguka mbwendya omuyaga gwija gwatwara amaju gwatwara entoke tuna tokwasa tuna kuteka amahega mansi yone hwireho ebintu byone bwiro tinchine kinyine byone siyone zumira wena byo nindebero kutangara rakito kabembezi akwatanisira amazi bagenzi banje gwecwekeki biza kugezaho kongera kuterira umukaso kandi kugira ngo batiringurize hitokika kugira ngo ateriste government etere tocho mushongeji abo kwarurira abantu bashobangiriye nanya kwanja ni nkintu mukireberaho ibintu bisisikire Twagwererwe tugwerezi tube turyaho twayecure nzira yihunga. Ebyaro ebisingire kusisikarwa ni Katoma East, Katoma Central, Kamukondo, Rwikaira, Cyahi, Nshongi, Cyengando, Kabusiye n'ebindi. Omugandi abakagongo muri banda bashobangirirwe gwanyuma y'enjure gwire rukurenga izoba ryanyemwa abazyo kwija no mwegemure ogusigire ibintu nyamwingi bisisikire. Echaro cha Katoma na cha Rukobwa omuri Kagongo nibyo bikirize yo kuteganisubwa kandi abantu bashaba government okugira kubirukangirira. Zuba bumfunire no kuterwa umutungo kurwo mu rusozi. Enkogoto hadukowa amabare byona birya. Ahesa pedire tutandishiro mu Katoma kushira kimwe rukokoma mwe n'abantu bandi bona twaza mutwarambara twashanga bona basisikarirwe bihingwa byabo uburo ibihimba entoke zona zigenze even n'amazu g'abantu gagenda mwe n'abantu embera nimba umununga kanywazo saha nke mwaho ndiyo muka yanje omukatoma yatanaka kugwenzura ndiyo munzu ndiyo munzu yanje zo mutunga gwenzura kurgo amizi garger guroko enshato yatera nisiri yitu yona yagenda bihimba bigenzere muhogo zagenda twashine n'ejo kurya so nsaba government eze twatora kubeje mbere birekari ezo atesigire sigetine na kantu bahumuriza kandi bagezeho kwegendeseza bakubenjura nubwo yatandika tureba twaza kuzomu kwa mwenda kweramo ku 10 imvura ne basakanya Gashaka Mike Twakire na Timothy Mushabe.